Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal Amin. Abdullah Nama ayahnya, Aminah ibundahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela, saat kecil menggembala, dagang saat remaja. 25 berisi Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Kisah sang Rasul penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, assalamualaikum kakak-kakak ya, kakak King Chandra. Hai kakak King Chandra. Masya Allah barakallah ya, komen-komennya bang ya. Kakak King Chandra, kakak Aurora ya. Hai nek kakak. Hai. Kakak Hafiz Alfarezi, hai. Kakak Hafiz Alfarezi, hai. Kakak Aura mengucapkan hai King Chandra, aku sudah subscribe. Oke, Masya Allah, barakallah kakak ya. Iya kakak. Iya, Masya Allah. Lanjut ya kak ya. Ayo badu bareng-bareng kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa
bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata mu'minina ikhwana wa tabarra'na kulli dinin rifu dinal islam amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak Hafiz Al-Farizi, hai itu kakak. Hai. Ini kamera, hai. Tadi jasa, hai ya. Masya Allah kata kakak tuh, kata kakak Hafiz Al-Farizi, Masya Allah tuh. Makasih kakak ya, kawan-kawannya barakallahu kakak ya sudah tiap-tiap air. Udah berapa ya. tuh? Ayo, sekarang kakak bareng-bareng ya baca doa duha. Ayo kak, ya. Ayo. Allah, untuk mulai 1, 2, 3. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jama'uka kuwatuka wa kudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya Rabbal. Oke pecinya. Oh iya, kakak Hafiz Al-Farizi pada ngaji enggak? Yang ngaji kakak ya. King Chandra pada ngaji ya. Iya kakak Chandra ya. Lanjut kakak bareng-bareng ya baca sholat kak Dedek Jara. Ayo. Jara, ayo kakak nakal bareng-bareng ya. Apa? Bacaan takbiratul ihram ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. kabiro Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi. wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi. wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi. wa bihamdi Sami Allahu liman hamidah. Rabbana hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi min syai'in ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Tuh. Allahu akbar. Rabbik Sirli Dek warhamni wajuburni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyat. at-tahiyyatu mubarakatus Salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya kakak Hafiz Al-Farisi, Iqra berapa kak? Itu kak. Tanya kak Hafiz. Nahla, Iqra berapa tuh katanya? Iqra 6. Iqra 6 ya kak ya. Kakak Nahla Iqra 6. Terus kakak Nahla Jahra berapa? Iqra pada Dede Jahra? 3. Iqra 3 teman-teman ya. Dede Jahra Iqra 3 kakak Hafiz ya. Kakak Dedi Irawan, apa tuh gambaran Dedi? Kakak Dedi Irawan. Apa? Gambar apa tuh kakak Dedi Irawan? Kak Dedi. Iya, Dedi Irawan. Hai kakak Dedi. Kak Ini Dedi. kakak Dedi Irawan. Kak Dedi, Ada Pak gambar- Dedi dong. Ada gambar apa tuh buaya ya? Ada buaya sama Hulk ya. Halo kakak Kak Dedi Dedi. Irawan ya. Makasih udah komen-komen ya kak ya. Dedi. Iya. Irawan. Makasih kak ya sudah subscribe ya, sudah Kang Dedi dong. like ya. Ayo deh sini deh. Sekarang ada Jahra teman-teman ya, baca Allahul Kafi teman-teman. Ayo sini. Anak apa belum? Allah Kafi dulu, ayo belum ada Jahra. Ayo 1 2 mulai. Allahu kafi abuna kafi wasodana kafi wajadana kafi iku ya kafi kafana kafi wamina kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu lihat bu ambil sapu hiasi hidup ke ibadahmu. Jangan Terus tinggal kesekiman waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Tiap hari baca Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahul kafi rabbuna kafi qasodana kafi wajadana kafi ikuyal kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. namanya Nahadan
panjaha, hias senyumlah saya pun indah, rajin puasain sedekah, semoga masuk surga. Mari ya teman-teman semua, ikatkan takwa, saya Iku, Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Masya Allah, amin amin ya Rabbal. Amin. Iya, lanjut ya. Makasih teman-teman ya, barakallah ya telah like guys ya. Sudah like, sudah tap layar, sudah subscribe, sudah komen ya. Ya sudah menyimak ya teman-teman ya. Sekarang Zahra baca surah An-Naba teman-teman nih. Kita Zahra baca surah An-Naba ya. Bareng-bareng yuk teman-teman ikutan ya. Jauh banget. Jauh banget ya, deketin yuk nih. Ya oke itu dia. Ya teman-teman ya. Nih udah biar nggak ribet sudah. Kayak saya aja, Dek. Iya yuk. Pakai bantal terus samanya taruh di mana? Apa tuh? Pakai bantal. Pakai bantal, ambil yang biru bantalnya. Kayak saya. Ya, oke. Dia nggak susah. Dia nggak susah, ya oke. Yang ketinggian. Yang ketinggian oke. Kayaknya masih kecil. Kecil, iya oke. Ya. Tapi tinggian saya, dia masih kecil. Iya masih kecil, iya ya. Dia masih imut. Ya teman-teman ya, bareng-bareng ya. Nanti dan Zahra ya. Ya, suaranya merdu teman-teman dari Zahra nih, walaupun usianya masih kecil nih, masih 4 tahun. Ayo, auzubillah. Minum. Minum Kak. Ya Ayo. ampun. Auzubillah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau udah minum teman-teman jadi hebat ya, jadi pintar. Sekarang jadi nyaring. Udah minumnya? Yap, ayo. Ayo nih. Ntar ini dapat hadiah nih. Iya, ayo. Udah habis. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah segar ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'un anin nabaiyil azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kasayamun summa kasayamun alam naj'alil arda mihada wajibah autada akakanakum aswaja waja'alna naumakum subata waja'alna libasa waja'alna nahara ma'asya wabanaina khawwakum sab'an shidada aja'alna sirajan wahaja fa'anzalna mimma mu'sirati ma'an sajjaja inukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawma fahri kana miqata yawma yunfakhis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wasirati jibau fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada ittaqina ma'aba habisina fiha ahqaba ayazukuna fiha badaw wa saraba hamima gosaka jazau wifaqa innahu kanu la yajuna isaba
Kazzabu bi ayatina kidzaba. Apa innahu? Innahum sayang. Innahum kanu ayajuna isaba. Kazzabu bi ayatina kidzaba. Kuasain asrinu kaba. Iya. Lalu kufa nazidakum ila azaba. Inna yawtakina faza. Ini. Adaiqa naba kawaiba asraba. Qasam biha qala asma'una fiha aqwa kizaba. Aza'am min rabbi qatani sabah. Rabbi samawati wal ardi baina ma yamlikuna min khitaba. Sama huwa ma yaqa ya man aina ma qasaba. Terus. Zaika ya muhaqqo. Aman sya'a taqza ya rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum azaban qariban yawma uma qaddamas syada wa yaku kufur maka yakun cicuba. Masya Allah, hebat, bagus. Langsung surah Fatihah. Teman-teman bilang, teman-teman. Sekarang kita baca surah apa? Al-Fatihah. Ya, ikutan ya. Jangan lupa like. Ini dan subscribe ya teman-teman. Share dan komen-komen. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa ya amin. Abi, Saya. ini rotinya nggak ada kulitnya. Ada kulitnya? Iya. Pisang dong. Oh, ada kulitnya Dia sih. kata mama, dia rotinya kecil. Kecil. Oh, nggak kenyang dong kecil mak. Pinggir-pinggirnya. Oh iya iya. Ayo lanjut. Jadi habisin aja. Iya. Gak ada kulitnya tuh, saya kenyang. Iya. Oh gitu. Iya kulitnya iya. Ayo lanjut ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Bukannya rotinya aja. Iya rotinya aja ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau hitung. Iya hitung. Ayo. Full. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6 ayat ya. Anak ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minajannati wan nas. Terus surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, Iya. 3, 4, 5. Berapa ayat? 5. 5 ayat Al-Falaq ya. Makasih teman-teman sudah komen-komen dan subscribe like ya barakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. 10. Iya 10. Mantap gitu bilang. Mantap. Iya. Ayo. Mantap betul. Mantap betul lah ya. Bismillah ya. Habis saya punya boneka sempoa Sempoa punya. Oh, bagus dong. Ayo, lanjut. Bagus. dari Bunda Yaya. Bunda Yaya ya, Masya Allah. Barakallah Bunda Yaya. Kakak juga dapat Iya, dapat ya. Bagus. Ayo. bonekanya Bismillah. lucu. Hah? Bonekanya yang lucu. Lucu ya. Sama mulutnya kayak dot. Kayak dot mulutnya. Iya.
Serem dong. Sama tangannya ada buat belajar sempoa. Emang? Iya. Oh, tadi jelas sempoa ya? Mau ya jelas sempoa? Oke. Sempoa lo nanti dipinter lo. Namanya TK dulu. Terus? Abis TK kalau saya udah 7 tahun, saya SD kelas 1. Entar kakak naik kelas 2. Entar saya habis SD, saya pada saja tapis. Oh gitu. Jadi jarak tapi ntar 5 tahun nggak apa-apa bisa. Pas umur 5 tahun ntar ya. Iya, ayo. Iya, ayo. Malu ada keteknya kelihatan. Ayo. Apa? Keteknya kelihatan. Apa? Ayo, hafal kayak teman-teman ya. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Amin syarri ghasiqin idza waqab, amin syarri nafathati fil 'uqad, amin syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, Berapa 4. ayat? 4. Surah Al-Ikhlas ya, 4 ayat ya. Ayo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ayat? 5. 5 surah Al-Lahab ya, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada bi'u wa tab. Ma'akna ambu ma'u wa kasab. Ayasana zatahab. Amatu amma tatab fi jidihadum mimasad. Masya Allah. 30. 30. Bismillah. 30. 30 iya. Iya, iya. Bismillah. 3, 1. Iya, pinter. Masya Allah. 1, Lanjut. 3, 2. Iya. 3, 3. Iya. 3, 4. Tadi 4. Iya. Bismillah ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaja nasuai wafat aidan nasayun nafi dinniya akhwaja wasabbih bihamdi rabbika tafih innahu kana tawwaba. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, surah Al-Kafirun. Ya, ayo. 6. Iya, 6 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Iya. Terus, ayo, full. Ya ayuhal kafirun. Budu mata budun. Antum abidona ma'budu. Ana abidum ma'abattum. Antum abiduna ma'budu. Akum dinukum ayyadin. Iya, Masya Allah. Terus, bismillah. Cantik banget. Bismillah, solehah. Apa tuh? Ada tempatnya. Tempatnya bagus ya. Berapa itu harganya kira-kira? Berapa itu harganya? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, ayo lanjut aja. Mama yang beli. Oh, Mama yang beli. Oh, kali dia ada yang beli Ali. Bismillah ya, bismillah. Bis. Di Indomaret. Indomaret iya. Bis. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kumisnya. Ada kumisnya ya. Kayak Abi tuh ada kumisnya. Kumisnya yang mana? Yang mana kumisnya? Ini apa ini? Ini? Ini kumis. Nggak ada ini kumis ini kumis. Iya ini jenggot ini bawah nih. Jenggot. Ayo, bismillah. Ayo. Jenggot.
Jenggotnya panjang. Astagfirullahaladzim. Parah amat ini masuk. Bismillah ya. Jenggotnya Bismillah. panjang. Panjang. Terus kumisnya pendek. Iya. Udah dicukur sama Abi. Iya. Kumisnya jadi botak. Ini botak. Ayo. Punya rambut. Iya. Ayo mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoinaka kausar sai rabbika wanhar inna syani'aka huwa abtar. Masya Allah. 1, 2, 3. Iya. 3 ayat ya. Lanjut. Al-Kausar 3 ayat. Ayo terus. Izajah ayo. Bismillah. Ayo. Alam taro ya. Ar-Aital ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai. Aro. Ayo. Taji kaji bidin wajah doain timba doa doa miskin Terus. Fawal yang musain Ajina angsari saun Ajinahum yu'una ma'una ma'un Wayam. Wayam ma'una ma'un Iya terus. Bismillahirrahmanirrahim Iya fi qaishin ya fi miyata jidai wa sayif Haya budu baza bayis Aji at'amahum min ju'i wa amarhum min qawu Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Oh, error. Terus. Entar jangan dulu, entar error. Ayo terus. Taruh mana ini? Taruh lagi tadi. Apa tadi? Tadi mana taruhnya? Sini aja. Ini. Ayo. Gatal. Gatel. Ntar besok ngampuk ya besok ya. Bukan gatal rambutnya. Apa dong? Gatal ininya nih, jidatnya. Jidatnya. Waduh jauh. Pakai minyak turun. Udah. Ya, lanjut. Tadi mana? Ngomong mulu sih ngajinya. Mana tuh? Lilapi ya? Ya, bismillah. Ini. Lilapi belum? Udah. Serius? Iya. Belum, Lilapi. Udah. Emang? Iya. Tadi mau Aro Aital. Udah. Oh, udah deh, oke. Lilapi ayo. Hah? Udah. Udah, ayo. Mau udah teman-teman, Lilapi. Kayaknya belum denger Abi. Udah. Bis. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ini alam. Ayo alam. Mana? Kamar. Ngapain? Ambil minyak turun. Ya, yang nama kakak dulu aja kan kakak nasi sini. Dek cepetan dek. Ya. Ya, nih bocil. Bocil. Kan. Buru ajan. Kan alat sholat kak. Udah. Mana sih gatalnya emang? Mana? Ini. Emang ada nyamuknya emang? Yang ini, wih. Ini. Udah belang? Udah. Ini. 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 Ikut jari saya. Udah ya. Bismillah, ayo. Alam taruh, ayo. Yes. Ya, pintar dia mainnya kan. Baik, solehah. Masya Allah ini. Ayo. Alam, ayo. Cantik, solehah pula nih. Pintar, ayo. Alam. Bismillah, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Alam. Ayo. Anta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil am yad'a qadahum fi taqiyya wa asa'ahim tayran ababi tamihim bihijatim min sijil faja'alul azim ma'kul Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, ikut mulai masa ayi jamaah mau dadah. Terus. Ya, sabu anak mau ada kalah. Ayo masih aku udah mana ada kamu udah mah. Nawahimu kata-kata udah ati tatwa fidah. Innaha ahemu sadafi yang berdimu matadah. Iya, sadaqallahul azim. Oke, itu dia. Teman-teman, bilang teman-teman. Teman-teman, Alhamdulillah. alhamdulillah. Namanya sudah selesai. Juz amannya sudah selesai. Sekarang Sekarang kita baca kita baca Iqra yuk. Goyu. Saya sudah Saya sudah Iqra 3 nih. ketiga nih. Teman-teman, Iqra berapa ya? Untuk yang ke berapa ya? Komen-komen ya. Komen-komen ya. Komen ya. Wih, 11. 11, Masya Allah. Iya. Ayo, makasih teman-teman gitu. Makasih teman-teman. Sudah like. Sudah like. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. subscribe. Iya. Ayo, alhamdulillah ayo. Dari mana ini ya? Kolu ya? Kolu ini ya. Kalau kita pindah ya, ayo. Kan dari jalan tadi kita mau ke 4. Ayo. Sini apa sini? Sini aja ya. Sini aja ya. Biar Abi. Nah, tadi aja. Mau dibantu. Pangku. Oke, pangku sini ya. Ya, pangku ya. Ada. Nah, Dek. Kejepit. Jepit, aman nggak tangan Dek? Jepit. Aman. Aman. Ya teman-teman Itu apa? ya, nih nyainya minta pangku. Sobei. Hmm? Buat saya. Ya, minta pangku teman-teman ya dari Zahra ya. Ayo. Ini hadiah. Ini hadiah ayo sini. Hadiah kak. Allahu Akbar. Ayo. Ayo. Tuh. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk. Qaw. Alif. Alif diangkat di dada. Qaw. Ba. Faiza. Ki. Pendek. Ki. Bu. Ata. Ko. Kunu. Lagi, biar ingat. Atakunu. Kanu ana'a bidina. Amanu wa amilu. So. Biu wabitu hajau wa jahadu. Terus iya ayo terus wajadu. Iya terus nih tweet ayo wajadu. Terus ami sodaku ma'ahadu. Terus Fayaki ka wakanuana kosi ina fataumuni waumu qamana hakuma. punya pendek nahakuma qamana hakuma kuma. Ya, maaf jangan
Diteruskan dulu Diteruskan dulu. bila masih keliru panjang pendeknya. Ya, masih keliru panjang pendeknya. Iya, lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qalu. Alif. Alif. Bilang teman-teman. Teman-teman dari cara baca Iqra 3 halaman Habis kan 3 kali. 20. Iya, halaman 20. Kan saya 2 teman-teman, ya. kali. Habis Iya, sekali. bilang ya teman-teman, khususnya kalau yang mau ikutan ayo bareng-bareng yuk. Halaman 20. Wow, warna 23, hitam. teman-teman, ya. Ayo. Warna hitam. Warna hitam ya. Ya, bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus panjang lu nya. Alif dianggap tidak ada. Hmm. Qauba Hmm. Faiza kibu atahunu kanu abidina amanu wa amiru sabiru wa rabitu hajau wajahadu wajadu ma amiru sodaku ma ahadu fayaki raka wa kanu lana khosiina fa lataumu niwaumu qamana hakuma. Punya pendek. Kuma. Lagi coba ulang, ingat. Qamana hakuma. Iya, Bang Abi. Pak, sholat. Nih. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu. Ayo bareng-bareng yuk. Qalu. Alif. Dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Qalu bala. Fa idza rakibu. Ayo. Fa iza kibu La takhunu. Kanu lana abidina. Kanu lana abidina. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Sabiru wa rabitu. Sabiru wa rabitu. Hajaru wa jahadu. Hajaru wa jahadu. Wajadu ma amilu. Wajadu ma amilu. Sodaku ma ahadu. Sodaku ma Hadu. hadu. Lagi ulang. Sodaku Sodaku. Sodaku
Hadu fayakidu laka fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu fala talumuni walumu qala ma nahakuma salah Qamannahakuma salah pendek kunya pendek kunya qala ma nahakuma Qamannahakuma iya maaf Maaf jangan diteruskan dulu jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya ya masih keliru panjang pendeknya iya masya Allah Sadaqallahul Azim. azim. Tuh tandain diingatin ya. Jadi jaga belum Tandain pindah ya. Masih Tandain ada yang salah bacaannya ya, tandain. Oke teman-teman. Nah, Oke teman-teman, alhamdulillah alhamdulillah bukunya sudah selesai. bukunya sudah selesai. Sekarang Sekarang kita baca kita baca jilid ya, jilid kuning jilid kuning. metode Afni jilid Metode 2 Umi ya teman-teman ya, Jilid jilid dua. 2 teman-teman ya. Halaman apa, Dek? jilid kuning. Berapa jarak halamannya? Hmm, Halamannya 24 ya. Mana mama bacana ini. Ini. Iya. Ini. Oke teman-teman, jilid 2 metode Umi teman-teman ya. Halaman 28 teman-teman ya, halaman 28. Ayo bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladi Salah. Apa ini? Din. Lagi? Waladin Gitu. Fakin Terus? Jasadin Qamin Faladin Fasadin Terus? Malakin Sajidin Ghafirin Abidin Naimin Alimin Jahirin Dusurin Su'urin Hutin Kitabin Kiromin Ya. Sirotin Ubadin Jusin Ojuin Samin Sadikin Osuin. Iya benar, benar yuk. Semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladin. Falakin. Tunjuk. Jasadin. Jasadin. Mana jasadin? Nih jasadin.
Terus qalamin, qalamin, fasadin, fasadin, malakin, malakin, sajidin, sajidin, ghafirin, ghafirin, abidin, abidin, naimin, naimin, alimin, alimin, jahilin, jahilin, dusurin, dusurin, su'urin, su'urin, furutin, futin, kitabin, kitabin, kiramin, kiramin, syiratin, syiratin, ubadin, 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 julusin, jusin, rojulin, ojuin, salamin, salamin, sodiqin, sodikin, rasulin. rasulin. Sadaqallahul azim. Sekarang Kekanalah. saya mau sholawatan. Saya mau sholatan. Allahul kafi. Aku kafe. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Bareng-bareng yuk. Bang yuk. Kita mulai. Ayo kita mulai. Allahul. Ini gambar apa? Ayo. Ayo. Allahul kafi. Auna kafi. Awadana. Kafi. Ajalana. Semangat. Kafi. Hikoya kafi. Kana kafi. Bayana kafi. Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Ya ada buang biasa. Boleh hidung gak ibadahmu. Jangan tinggal ke sati maafku. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu betah banget. Tiap hari baca Al-Quran. Jangan lupa sholat. Dan aku kafe. Buna kafe. Saudara kafe. Wajadana kafe. Ikoy kafe. Kawana kafe. Wana kafe. Alhamdulillah. Terus namanya Dede Zahra. Namanya Nadan Jaha. Dia senyum pun indah. Rajin puasa sedekah. Semoga dapat masuk surga. Marilah teman-teman semua. Ikat payah, ikatkan takwa. Saya Ibu Umi dan Abi. Semoga hidup kekal raya. Amin ya Rabbal. Amin. Teman-teman. Teman-teman. Sekarang giliran Dan Emponahla. Penahlah. Orangnya baik, Orangnya baik. suka menabung, Suka menabung. tapi tabungannya diambil mulu. Tapi tabungannya diambil mulu. Iya. Ayo orang cantik. Dah soleha. jangan. Ayo. Itu ulang tahun Dede. Ambil kasih mic-nya Dek. Jara, Itu jangan. ambil mic-nya Dek. Mulai. Silakan Nahla. Mana Ulang Al-Quran tahun Kak? siapa? Dede. Mana? Al-Quran mana Al-Qurannya? Hah? Mana Al-Qurannya? Itu. Ambil ya. Ya teman-teman ya, sekarang kakaknya teman-teman ya. Ayo. Emponahla teman-teman. Tapi ikra dulu. Ikra dulu, ya udah ikra dulu. Ambil minum Dede, Jara. Tolong deh. Kita kena minum ambil. Saya kemarin. Ya kayak kemarin ya. Lagi Ini nih. sayang ya, pintar soleha. Oh, jatuh itu kalau buka. Buka. Teman-teman udah. Teman-teman mana? Mic-nya mana mic? Udah mic-nya. Udah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Sekarang giliran saya. giliran saya. Nahla Nahla mau mau baca Iqra baca Iqra berapa? 6 Halaman halaman berapa? 16 Hah? halaman 5 5 16 ya? Hah? 16 Pindah. Lah, Mau pindah? Ayo. Teman-teman ya, Iqra 6 halaman 16 teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Berangkat Nahla yuk. Ya. Teman-teman kita mulai. emang pindah Abi mau Oh gitu, lupa Abi. Ya. Minum nggak? ambil berat Iya, masya Allah, makasih ya ini ya. angkat ini Oh iya, masya pegang gelas Sini. Masya Allah, makasih sayang ya. Solehan, tos. Baik gitu ya, pintar. Yo, kita mulai teman-teman, ayo.
A'udzubillah Kak. A'udzubillah. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. 7. Si min udah. Min ayatin au nusiha qaulan sadida qamsatun sadisuhum qutilal insanu ma akfarah illa man atallaha biqalbin salim la yai'asu mir illahi illal qaumul kafirun. 8. Min sya'air qulna izang syatato wa yunshi'us sahabas basikol summa izang sya'ang syara. Salah tadi. Masa izang itu za bukan tanwin. Kamu pakai itu. Iya, ayo. Summa iza sya'ang syarah. Nah, betul. Terus Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin iza waqaba. Bagus. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ya. 7. Si min Ming. Ngerti apa? Min ayatin au nusiha qaulan sadida khamsatun sadisuhum qutilal insanu ma akfara illa man atallaha biqalbin salim la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. 8. Min sya'air qulna izang syatato wa yunshi'us sahabas-sikol summa iza sya'ang syara min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin iza waqaba. Bagus, barang abeyo. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ikutin ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. 7. Si 7. Si min ayatin aw nusiha min ayatin au nusiha qaulan sadida qaulan sadida khamsatun sadisuhum khamsatun sadisuhum qutilal insanu ma akfarah
Qutilal insanu ma akfarah. Makanya agak panjang tuh ya, 5 harokat. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. La yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. La yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. 8 sya 8 sya min sya'air. min sya'air. Qulna idzan syatata. Qulna idzan syatata. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Thumma idza sya'a ansyarah. Summa idzan sya'a. Summa idza sya'a ansyarah. Lagi biar ingat. Summa idza sya'a ansyarah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya ya, perhatikan akan ya. Kalau nun mati atau tanwin bertemu alif itu enggak disamarkan ya. Contoh ilaman atau loha, jangan dibaca nih. Ilaman, mana ilaman? Ilaman atau loha nih. Ilaman atau loha, jangan dibaca ilamang, salah ya. Karena nun mati bertemu alif, hukumnya ijhar, jelas dibacanya. Illa man atallaha biqalbin, baru nih tanwin bertemu sin ya, biqalbin salim. Tuh samarkan sama nih. Tadi mana lagi akan nih. Tsumma idza syaa, mana yang hadiah? Yang salah mana? Ini juga salah tadi. Salah. Tsumma idza syaa ansyarah. Ya, perhatikan ya, kalau tanwin bertemu alif nih. Ya. Ghasiqin idza waqab. Enggak boleh dibaca ghasiqin. Jangan ya. Ghasiqin idza waqab. Tanwin bertemu alif. Harus jelas bacanya ya. Harus jelas ya, nggak boleh disamarkan karena ijhar hukumnya jelas terang ya. Berhubung karena udah lancar bacaannya, udah bisa pindah nggak apa-apa sini. Cuma ingetin ya, kalau tanwin bertemu alif harus jelas, jangan disamarkan. Besok pindah yang ini ya. Coba tes ini aja. Tes bismillah. Wanuh itu kok itu, ini kok nih, wanuh riju, ayo. Wanuh riju, lahu yaumal qiyamati kitabayya qahumang. Benar.
Iya, lagi coba tes, biar ingat. Wanuh. Ya. Wanuk rijulahu yaumal kiamati kita baik ya Yal. yalqa hum hum huma Humang. humang syura. Iya, dan sadaqallahul azim. Tandain. Sadaqallahul azim. Iya, ya teman-teman ya. Bilang teman-teman. Teman-teman. Sekarang kita apa namanya? Murojaah. Murojaah ya. Surah An-Nazi'at teman-teman. Sampai surah Al-Buruj. Iya, ayo. Mana Kak tadi Kak? Diam. Nah, teman-teman ya, surah An-Nazi'at dan sampai surah Al-Buruj. Ayo kita mulai teman-teman ya. Ada? Gini boleh? Boleh kok. Ayo. Udah deh, belum An-Nazi'at. Belum. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minum. Minum dulu teman-teman ya. Aus. Ini kalau minum jadi pintar suaranya, jadi merdu, nyaring suaranya. Jadi pas ya. Es teh patipung. Patipum. Inilah ya, patipum. Kalau teman-teman sudah like ya, masya Allah ya, barakallah ya teman-teman ya. Nah, selalu teman-teman semua, ayo bareng-bareng kita ngaji yuk. Udah nih. Udah, wow mantap. Ayo, Bismillah. Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wannashitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah iza kunna izaman nakira qalu tilka izan karratun qashirah wa innama hiya zatratu wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadithu Musa Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adabara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'aqazahu Allahu nakalal akhirati wal ulla inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha ka'angatum masyadu khalaqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man tagha fa athara hayatat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Masya Allah, barakallah ya teman-teman. Nanti surah
Surah An-Naba. Surah Abasa ya teman-teman. Maaf. Abasa teman-teman ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fa'ahu zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika 'alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqadara tsumma sabila yasarah summa amatahu fa'aqbara summa iza fa'ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'allakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Lanjut surah At-Takwir teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh capek. Papa aman. Ayo. Minum. Oke minum. Pinter Akam memang. Boleh. Udah pinter, cantik pula orangnya. SP tapi pum. Iya tapi pum dut. Ada penampakan anomali baru tuh kayaknya. Ya. Anomali dut. Bukan, itu anomali hantu dut. Coba. Nih teman-teman nih. Anomali baru teman-teman nih. Iya. Anomali baru. Ada anomali baru. Ayo lanjut ya teman-teman ya. Iklan teman-teman, iklan. Itu namanya hantu malu. Hantu malu. Iya. Ya bareng-bareng yuk. Surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ada. Halaman. At-Takwir ayo. Satu. Iya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wujuhu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzal suhufu nusirat wa idzal samaa'u qutilat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas aljawaril kunnas walaini idza as'as
Fasbih iza tanafas innahu laqawlun rasulin karim. Fi quwwatin inda zil arsi makin muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa aina tasabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim ayyastaqim wa ma tasyauna ila ayyasya Allah rabbul alamin. Masya Allah. Lanjut surah Al-Infitor teman-teman ya. Tapi ini kok dari apa? Hah? Dari apa ini? Kertas dari pohon. Pohonan ditebang. Terus pohonan terus dibikin tipis-tipis jadi kertas, kan dari pohon ya asal mulanya. Dari pohonan nih Pak, kertas dari pohonan, dari kayu asal mulanya. Kan ada YouTube, ada di YouTube cara membuat kertas dari pohon. Kertas yang putih itu? Sama dari pohon juga. Terus diwarnain jadi putih. Kalau ininya? Sama dari pohonan. Lem? Pakai apa ini? Ini lem kertas. Ayo. Lanjut teman-teman ya, surah Al-Infitor teman-teman. Nah, iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal Kubur bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa inna fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah. Lanjut surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Lanjut Habis Al-Mutaffifin sisa 2 lagi. Wah iya benar, mantap. Ayo bareng-bareng teman-teman bilang. Teman-teman bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Kita baca surah apa? Surah Al-Mutaffifin. Ya, kita mulai ya. Kita belum ya. Hah? Belum. Kita mulai, kita belum. Iya. Ayo, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum wailun yauma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibu nabiyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum rasulul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum mik fi dzalika falyatanafasil mutanafisun mizajuhu min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursila 'alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun al-araiki yanzurun hal suwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Halo Kakak Anggun. Hai Kakak Anggun, barakallah Kakak Anggun Kakak Anggun sudah komen-komen ya, barakallah Kakak Anggun ya. Ya Kakak Anggun bareng-bareng kita baca ya. Kakak Iya, terima kasih sudah like Kakak Anggun, masya Allah, barakallah ya. Dikasih anggur, Anggun. kalau kasih R, iya. jadinya anggur. Iya. Ayo, ini teman-teman ya, ayo Kakak Anggun ya, kita baca surah Al-Insyiqaq ya. Iya. Ayo, bareng-bareng yuk. Bismillah, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Tadi wama kakak, bukan fama. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Lanjut teman-teman, bilang teman-teman. Satu lagi teman-teman. Surah Al-Buruj. Al-Buruj. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil fokus. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa panjang ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariqa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib. Udah takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Telah selesai. Murojaah. Ya, semoga yang mendengarkan dan membacanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mohon maaf atas segala kesalahan. Iya. Oke teman-teman, barakallah teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, sudah tap layar, yang sudah semuanya ya teman-teman, yang like, komen, subscribe dan tap layar dan apalagi ya, udah semua itu ya, komen, like, subscribe, menyimak ya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa bareng-bareng. Doa tutup ngaji enggak? Ayo tutup bareng-bareng ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
Rabbana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas solihat, Rabbi habli minas solihat, Rabbi habli minas solihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta salah tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta salah. Ini mau kemana emang? Hah? Mau sekolah. Sekolah. Udahan ya, udah teman-teman pamit ya, teman-teman bilang. Belum. Hah? Teman-teman. Bilang. Teman-teman. Teman-teman. Pamit ya. Pamit ya. Undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di hari esok. Di hari esok. Di jam yang sama. Di jam yang sama. Terima kasih sudah like. Terima kasih sudah like Dan subscribe. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.